This is unbelievable. We did expect something new from them, but this is the real wow, they are incredible. Guten Tag, meine Lieben, ich grüße euch aus Berlin. Es herrscht noch keine Panik, aber es kann gefährlich werden. Wir bereiten uns auf das Schlimmste. Alle wollen es haben. Am besten gleich. Ich muss euch Zuversicht geben, wir haben alles unter Kontrolle. Aber eines ist wichtig. Bitte lese euren Kindern auf Kaschubisch. Kupiłem, obejrzałem i pomalowałem. Jestem szczęściarzem. Ty też możesz kupić, ty też możesz przeczytać, ty też możesz malować. Opisy bohaterów i bohaterek kaszubskich książek dla dzieci i rysunki, które pomogą ich poznać. Szukaj w najlepszych kaszubskich księgarniach. Czytaj dzecą? Po klasecku. Read to your kids in Kashubian. Czytaj dzecą. Po kaszebsku. Bitte lese euren Kindern auf Kaschubisch. Das ist extrem wichtig in heutigen Zeiten. Danke sehr.